sehasase Herei kamataya sasha pangshapa itum saigorli gasa akhwa ra ningshi gajangkhat ra aring athor atam hitran la itum SDN be women we shidao hya khali kala hili katomi de khlaya nawi rao yaw ko homa kala tikan jang da ra yaron naurun no naurun no khar naurun no apong chung khai ne li itum li katomi lagai thada aring athor we Bible study nawi kharing atwi itum tam khui gi da apam hili ra gzip ser haira ra nawi mangla ga tharaji itum apam hili rang romilo nawi rao ne itum ni tam chithai gi ta khlai hi razang ga haya saiko rana phapta ga pai we lungli mathalak mathingrik aina tam chithai shap khabai ana nali saya sal ga ngaran ra ga haje hor sak ta ra nawi ning yang kho ngoi lungli tam chithai shap khabai oja we tungli na nang jon milo kalara zang gai tum saiko rana mangla uklung samatha khrik ga ngana da phapta sing khoi da tam khui shu khui shap khabai kala tam ga khui shu ga khui aina mabai haila mangla rinli thangmai sang da ka sung khamai ya phegar kar khui laga pribrana na ningyang kha ungoi lungli ring shap khabai itum saiko rali na na so milo atam ga shi khamang hila man saklak ka ya pha khamataya Adam ngasang sak milo da saigori hi itum ling dang khamia hui khamia Jesu Christo wi ming sing da seha ka sanai amen aji ishi matui me bu na awi Bible text ji ba shok milo jitaleya saigori na yang rum ngai ka Romans chapter 12 verses 9 to 21 Romans 12 wi 9 to 21 Ka shunglak aina leishilu Magapali ning kajailu Kapaji singtitlu Akha aina akha Krista wi lungli Jinaw ngara wi laigashi mida leishi ngaroklu Akha aina akha kayashi ngaroklu Lung sanda ot salu Ngachang majat alu Proholi ning tong da odram ngathulu Nawi ga jahan jina nali ringpha ngasaklu Kachot kachang li khang da salu Ha bingli ringpha ngarumlu Kachap bingli chap ngarumlu Ning kha yang kha sada oktuilu Magachor shi alu Kha ngahuiri hailu Kala mathang may rek alu Kaji gathana nali magapha salala atut makhui alu Kha mi saiko rana kapha otna da kaphaning ji salu Mi saiko rali mashidri aina okthuirum khabai pangshap aina tangda salu Laiga shebing atut makhwilak alu Kha varewi malung khabat aina vairanu kajui wang khala gaja Hitada ka pihai de lay Atut ka khuiji iwina Ina atut hang sang mira da prohona hanga Hitada ka pihai de lay Nawi yang gashena thai akha mizalu Ana rujang akha mimanglu Hitada ka sa aina Nana ali Jammala ngasakra Magaphaji na natumli Mayui ngasaklu Kha Magapali kapha aina yui khuilu amen ara atam hi isha wajana khui mi hawruno Rasang kahaya lekisia ojaping kala church ngatai tewe na rasang kahai na thungmi leader na thanda Hia karinga pa adam he rirane itumli rasam pangkang sakne. Singkum jishat vitili I hitada SDMBA women we gathering li karane remai tui giji issue with Trinal conference like we jingli 2017 jili kasane. Juitili I aju hilira kasangne.
rally masot mitalay atam hikatha khangatsa na ilila sampang khangatsa natumli fellowship khangarum iring pa hangkhwai malay manay itumwi STNBA Executive Secretary Pajar Raimi Nana STNBA